bivanye n'abakinnyi bari batanguyemo navuga yuko nta n'impinduka nta surprise yari hari usibye ko kwa Bayern Dominique we nabonye kuri nimero 3 wari asanzwe hatangura atero yaje kuhatangura yaje kubashira bita ku mudagi wo bita David Layum nuvuga ngo yuko ari yaje kubatanguramo mugihe turatuzi twasanzwe tuhita umusore Mittelstadt nawe yari yamiye gushirwa ku ntebe yasubirira abandi Mediane bari Erike Gundogan ahitamo no kwicara ko bita Florian Wirtz nuvuga ko iwe yagomba yuko aza kuba akora byiza cyane je kuba remplacer rero igice cya mbere kibakirarangiye uko bivuze garusa kubundi ariko turi tumaze kubona nuvuga ngo igihugu cya Espagne bakora cyo bita remplacement forcé kuko batakaje bita Pedri Gonzalez nabyo biri mu bihungabanya nuvuga ngo ibiharuro by'umumenyereza mu gihe aje kubasubiriza umukinyi mu gihe avunitse mu gihe nuvuga ngo atari yabiteguye rero ni igihugu cya Espagne cyabaye cyiza ni football yakinywe ariko uje kuvuga ngo ni facteur chance cyanke ni equipe yarushijwe muri rusange ni match kuko na equipe yose yatakana equipe ukabona ko barahushibwa ubwo buryo bw'ibitsindo ku mpande zose muri rusange yari match yari équilibré yari match yari novuga ngo niyo possession de la balle Espagne yaje kubira imbere ntabwo byari bice byinshi umudagi rero umudagi novuga yuko yaje gukogwa ko nuvuga ngo nabano bana bakiri bato yaje gukogwa ko nabano bana batagira experience ku buryo baje no kuba bakora remplacement aho bitabaraza no bita Florian Wirtz match abamwiza cyane yakinye match yo go hejuru barazana ba Thomas Mura barazana benshi baba Niklas Füllkrug ubona ko abakayi aveti byari byase ariko kubw'amahirwe make baje gutakaza nuvuga ngo ino quart de finale kuri bana bato nabonye nabo abana ba Espanyol kabisa bameze neza cyane kuva kwa Oyarzabal shiraka abana bato ba Mikel Merino abana baje kuba basubirira baba Nico Williams ariko muri rusangi umumenyereza Luis de la Fuente ndi umumenyereza nawe yashitse mu bintu bya panique uti gute yaramaze kubashira mu gitsindo ca mbere abona ikipe y'Ubudagi bari bamaze kubengeza uwo bita Florian Wirtz nawe yaje kuba mwiza cyane atangura kwataka ndavuga kuruwari ya Daniel Carvajal ndetse ni kuruwari y'uyu musore reka kina kuri nimero 3 ubumarike kukurera arahageze n'igihe yuko biba ngombwa ko barondera umweriye aza gukuvura ndavuga uwo bita Mark kukurera twarabonye asora ndavuga uyu mwana muto Lamine Yamal atari for defensive kandi nawe yagomba kuza ko defender ikino gitsindo rero akora nirindi kosa acakuramo nindi kuruware yo hepfo uwo bitanye ndaza kugaruka nivyo yarabibona neza cyane ko equipe nagirikira mwataka ndavuga equipe ya Alemanya kuko yo yari ibiza ati ndapfa nugupfa no gukira ndataka ikiba kibe ariko nane nkaza nkagaruka nikintu nkunze kuba ndanavuga sinze ko ari abamenyereza nabo ari tactique z'abamenyereza canke ari ubukomezi bwabo bamenyereza ariko nanje ndakunze kuba nibaza ati wayufata initiative yo kuvuga ati ndakuramo naka kane mu gihe ubona nivyo Lamine Yamal ni umwana kiri muto gukinira kuri pressure nk'ijya nawe biba binagoye ko yari n'umukinyi barakora akorera n'amakosa menshi cyane mu kibuga yari umukinyi wabona yuko yafata ibaro bari babize ko ari wa mukinyi biraza kuba bigoye kuri 1 contre 1 biraza kuba bigoye ukuntu baza kuba bamufata mu gihe baza kuba bamuhaye umwanya ariko nanje nkaza nkibaza nti nivyo equipe ya Espagne yashaka kuzibira yashaka kuzigama iyo ntsinzi bari bafise yashaka kuvuga iti genda zigama intsinzi y'uwanje ariko nayo ndayigumane ndayifate ku buryo nyene ni match ziba ziri mu biharuro byinshi yaba demi finale zaba za quart de finale uvuga uti erere imwe ndatakaza ariko nkaca ndaba ukuyemwo umuheriye umukinnyi ariko guma basa gufasha nivyo kuri ico kintu cyo kuzibira uwitwa Lamine Yamal nivyo ntabwo ari for ku buryo nawo wava wizera ati Lamine Yamal araza kuba amfasha kanini ku kintu kijanye no kuzibira ariko ku kintu nawo kijanye nayo ma contre attaque brother kuko mu gihe kurazibira ikintu kimwe cyonyine busigaje gukinira ko nizo contre attaque kuko equipe adverse irikira kwataka iyo irazika kwataka ku buryo usanga badugiye rimwe rero bari bamaze kuba basohora witwa David Raum bashiramo witwa uyu Mittelstadt nawe kina gute n'umukinyi yataka n'umukinyi urumva muri rusange ubona ko ashiramo pressure cyane mu kintu cyo gutera amasantre ubona bibonye yanagoye cyane equipe ya Espagne maze kwinjira sero kuri nimero 3 wa equipe ya VfB Stuttgart acha kora ikosa ryo gukuramo umukinyi rero kuguma acungira kwiyo monte y'uwitwa Mittelstadt
uko urabyumva akuramo Lamine Yamal yari guprofita iki gihengeri cyo ngaha anye aza gushamwa abandi bakinyi nka ba Ferran Torres ubundi gukuramo Lamine Yamal ugashamwa Ferran Torres wari foro ku kintu cyo kuzibira umusore ariko nimba twari tuvuze ko ashaka kuzibira ko nta yakoze Ferran Torres I'm sorry kugwe bo hasi kabisa nimba twari tuvuze ko ashaka kuzibira sinibaza ko yari gukuramo uyu Lamine Yamal kugira ashimwe Ferran Torres yari gutuma ashyiramo mediateur akavuga ati reka ngira serishare y'aba mediateur bimwe avuga ati ni yare kabisa je ndamushiramo ikiba kibe ati reka nshiremo serishare mugani wawe nuzuze hagati mu kibuga equipe burahimenera ati ibintu byo kuvuga ati je nani ndaza kuba nataka ndabyihorera uno musaza Luis de la Fuente nabonye afise ibiharuro bike muri coaching ko namwe bamenyereza beza Sevre numenyereza mwiza kandi agira n'iri equipe nziza y'abari yabana ariko naje kubona hari abana benshi turiko turabona urwego rwiza bivanye nawe hari nk'uwitwa Kukurera musore wa Kukurera Chelsea yatangwe kwiyumvira turiya musore niwe wacu ariko Kukurera atangwe no kuncanga cyane Kukurera atangwe kuncanga cyane neza muri yeho ndako ndakubwira nti Luis de la Fuente naje kubona afise ibiharuro bike mu mutwe uti yakuyeho bita Lamine Yamal iyo agomba kuzibira nk'uko bivuze ntabwo yakuzana Ferran Torres kuko Ferran Torres we n'umuataka twanabonye ko atigeze aje no kwintervena muri defense hari ahantu yateye parade kuitwa Musiala ndavuga ati ubundi ngira ibi nibyo de la Fuente yagushiriyemo kabisa kuko igituma ariko umwanya umwe ndagwa nkagaruka bona apologize umwanya umwe de la Fuente nani ndamutahura tukubera iki de la Fuente yarabizi neza cyane yuko muwenderere yaba Nico Williams yaba Lamine Yamal muwenderere umwe arya kartoje kuko pressure bariko bakina wa mukino urancika ariko ndagufata sinzi ko wabonye na Carvajal yabigize kugira arya karate tukura Carvajal yaramaze ko arya karata y'umuhondo byari bimaze kuba binamenyekana ko demi finale Daniel Carvajal atazoyikina ariko aravuga ati wowe Lamine Yamal ukaramuka uncitse ati ndabize neza akazoba kabaye ati rega isigaye ni kimwe ati ndagufata shaka indyi yitukura ati ko nubundi ni hahandi nyene demi finale nubundi ntayo nukinye birisinye ko nazo nubundi ntayo nukinye urumva rahari muri obligation bose bari bafise abakinyi turagenda uransiga ariko ndagufata ko nta erere nimwe ngomba gukora ngo nze kuba nizera naka muri makinyema ndiyangaje kuri wewe ndi kuri wewe nyene birahera bibe bibaye uranyumva Lamine Yamal na Nico Williams iyo engagement byari bigoye ko baza kuyikinako kuko de la Fuente yaramaze kubatakaza benshi yaramaze kubatakaza Carvajal ntazokina muri match ikurikiyemwo yaramaze kubatakaza Morata yaramaze kubatakaza Pedri Morata yaje kuba yiga Morata kugira nka kapiteni nka Morata uri kuranyumva yaramaze kubatakaza Ronaldo yari yanasohotse n'igice ca mbere bo nabo bari babizi yuko atazokina match ikurikiyeho ni naco catumye yandiza naco kugira bamenyeranye na Laporte kuranyumva yaramaze kubatakaza yaramaze kubatakaza Pedri yaragize ikibazo c'imvune bamaze kuba batatu kuranyumva Morata we mama n'ibintu by'amapfuti vyiwe yaje kuba yari yikarata kukuja gufasha celebration witwa Mikel Merino witwa Morata ariko yaririye no kuri bench yanasohotse biza kuba binamutuma kuri match ikurikiyeho nawe ataduka nawe yashobora kuba ari mu bazokonona ibiharuro byo n'umenyereza kuburi nka kapitene ugafatwa n'amafuti nkayo umwanya umwe nabyo biba binagoye nabonye bamwatatse muri vestiaire uranyumva rero utwa de la Fuente ntiyari kuza gushira mu mutwe yuko nawe aza kuba asiporta gutakaza umwe hagati ya Nico ndetse n'andi na Lamine Yamal